ya umbikia kwithira kaita kamera nitukuda kinya tukiwatanaira tukerware kenda kwithira tukimurika manto mwanya redrite igeta na mbere ndeni andigura Kenya na kinya mno kwa ile results ile chidrite igeta na mbere kwarirwa kwa kiumye kionde ndi nkarigira no idrite na kaita kana ndi bwana ntu bakona kanyaka kenda mumbo kumenyithia chichionde ndi mbere yara twekire teorito kenda tuchieto Chukuru cha secondary cha kwa na kudhara igembe alitoka ingeba kioneka Gutonyo University. Kanjo ya magavana kuregana na mendikithia ya kamiti ya kubwithia mogoruku kithomone. Anabana kuonokera cherera kuyira nyumba nturene ya mukiri tere chetimau. Gabana wembu kwandika mandakitari bangi bakagitaga kwe mandakitari ba county bayiko mu tukubo kirerwari. Mwenetu madhidi oro Weru ni Purity Richard nangetwa PHINEAS IMAANA Nteto cha Weru da Imwe kamberia aicho chongwa tugamire ati chukuru ya Nteto day at boarding na chukuru ingene ndi chidrite kiona na kia kudara boka da kidomo kia KCSE kempo mira chamira kwidire kirogera kwa ni minister wa manto yegi kidomo kringana na mwarimu munene kinengeni na ugete mwaka yibombe te kwidira nindi baika kiana mirongwele ndene ye university nyuma ya bokwidira bakiwata grade re kwidira gete kira kwa kiya chukuru ya marede ni onekete kubwethia boboya nende kekerio kyo nyuma ya ritoka domba kwidira kana ritobana kwidira bakiwata grade ya A- na mirongwele na batandatu kwidira bakiwata grade ya B+ arari tobonde nende yana ya mirongwele na umabaka idira bagita ndene ya university mwane kyo Nteto ni class chabari na utuambiria chio Mathugania mama ari makwenderwa anto na aciari imono ati icukuru ya Nteto kiongo ni thikitie ena kuthira na yakwa aburu imethirito makithira akiri mathugania amanto kuma mwaka wa 2020 rira yanjirie kuonekana igiukira akairi gikirutha mini grade imbega ikithia na mbe na kuongera o mwaka uyu ni ruthite ebonene giyethirwa yina mini grade ya 5.1 onto babo tumite bakungwira abonene bakiuga ende cukuru ino ni anjiritie gukira kairi bonene. Shule imeweza kushuhudia mwamko wa kimasomo kwa sababu kila mwaka tunaongeza kupata idadi ya wanafunzi hao wote wakienda chuo kikuu 24 na tena wengine wakipata ile si chanya ya wastani hiyo wakawa wanafunzi 14 na wengine waliopata C- walikuwa 30, D plain zikawa 21, kwa hivyo zinashuka zile alama mbaya zinashuka. Ni ira twari inde mono ya 2 tweja 3 tweja 4 na ndi 5 tukwira mwathani boega na itukuromba tukira ciari betu bara turare abo iboega igutu support itukuromba kinya ciari bau bange ba in the community. School eje ni the best school in Meru ukeja gushwa school ere go perform every year na improvement neje ya Nteto kiongo twaita nyumba kwa nyumba tukiura ciana babo barabwithitikerio kuringana ora cukuru yari na rietwa riri kuingucokeria Murungu nkatho nuntu bau tukinyite nuntu mwaka katukuongela hapa sasa. Wewe usiachwe nyuma, kuja ufanikiwe pamoja na sisi katika shule ya Nteto kiongo, kwa sababu Nteto kiongo imekuwa alliance ya hapa Nteto na tena hapa Mutuate sub county. Kuri nogu ni cukuru yarito kuthoma bakinoka ya mariri kinya ni ruthite ebwega ukaerewa mwaka uyu rendi twete mariri itawa twaringi niko tinye twende ninye ngai nkocokeria ari mubeto nkatho na principal etu nontu bakwithira bena batwe itari rionthe kerio impumi ciraturire tuciumiti muno kompea na ira ciraturire
na tuko tayari na A- erikuo lakini Thaa itombeta kotorinya atukwenda kuwa kinya babe kumwaka yoyo nge no beteta kubwithia na mbere boya Tuchioma cia every year hand over what we have been doing before. So this year tombeta wikiana 121 university and we thank God for that. To our enemies sukuru ete ka yagerio kaba cioma cia bagiluka na itu etigiria next year bagethora bena na maneli bethe university kondi basetirware kana mwaka yo ya A- inya itono sukuru yerenge tutwire na A-11 na mwana utiri mwana utino weso pa kuthithia onto bo nene ari cukuru yonthe ira ina mwarimu ina muritwa na ina learning materials na ina right environment ira yomba ku motivate mwana ukuruka ogo ibakuria muno ni thirikari ni ndaithirie abura kumenyera arito baba kuthungira university na bura bakureangirwo bichi yao nontu baingi muno baba kuma day school barithiro barirana bantu batakwibombera na ibakuthangika ria bakinya cukuru bakaithira bici etikuriwa kwa ukiri any funding model ira yutumika ithirwe facilitate in such a way that igatethia na bonthe baombe kuthoma na kuthiria etikumakania na ate mwana thini ana baba ingi ba day schools bena challenges every new model ne bati kutherwa nya review na ka polishwa kenda yumba kufaindi sana ana baraba kuma low backgrounds itukoromba thirikari yetu yombe kwa arito ba university mbesa nju kwa arito ba kuthoma bakawata na grade source keta sikaurira ndo theri kwithira batena mbia cia wita university itukona kwina challenge muno ke challenge muno ke kuendelea na sukuru tondo baji ba make a way for the champions baba komba kuruka kenda bombo bauriria njira plus baba fund in any support they can so that aritoba komba kuendelea na mbere na baka fulfill dreams ciao Kumagebe North Western Class Chabare ngino kuo ni atinende kanjo ya mangabana ni yugete tutikaniria na ripoti ya kamiti ya rais ya gyogaruku kikithomo na nikurega kinyana mendikithia ya redrite ke ripoti kuringana na kanjo ene ni dirite geta na mbere na kwa mendikithia ati kwithira kinya kithia taira mutaratara kinya iri kubakiwa no mwanka edire ya kela kuringi mbere yethira ya kithia tairwa kanjo ya mangabana nireganite na ripoti ya kithomo kuma kire kamiti ya rais ya Mount ya kithomo ni Presidential Working Committee on Education Reforms bakiwa kinyapate thingatira mendekithia ripoti ye kanjo yuetene kuata mbaru kithomo na kwa kagita nithirite kiwatila na kuritangwire tengiri kuringana na katiba ya Kenya. The council recognizes the importance of education as a key driver of socio-economic development and welcome efforts aimed at improving the education sector in the country. It is important to note that county governments have made tremendous efforts towards transforming the devolved education functions assigned to them by the Constitution. Negweta na mbere na kuwa thirikari cha makaunti ni chithirite nende kiwatila nkurukia machukuru 30 na kuandika nkurukia arimu 50 na pana utungatira arito nkurukia milioni 6 barabonde bairungu rwa thirikari yu. Currently, county governments are managing approximately 30,400 primary schools and they have employed over 54,000 pre-primary teachers. And over 2.3 million children are accessing pre-primary education across the counties. Further, county governments cumulatively allocate over 8 billion every year towards education. Amwe na ya kanjo yuwete ni wetikaniria na ya mwe ya raya kiriboti ya gikithomo rungura thirikari cha makaunti ende tianiri na kone kubatire kwithirwa kwina kwaraniria nkuruki kenda kumenya mathine ya mangabana bethera pa ikulukaira ori parwa mirite rwangiro. While we appreciate the efforts made by the Presidential Working Party towards the transformation of the education sector, the Council of Governors urges that further consultations must be undertaken to ensure that the perspectives and concerns of county governments
are adequately considered in the realization of the recommendations. Na kuringana na po mendekithia ya ripoti ne kento kibatire kwithira ni ndikitagairwa oringi. The recommendation of the Presidential Working Party are unacceptable to the Council. They heavily claw back on devolution. This include, number one, the establishment of a comprehensive school system where all levels of learning are headed by one head of institution without regard to delineated functions in the Constitution. We note that there is no accountability framework provided for the proposed head of institutions to the counties regarding the management of pre-primary school. Nithirite kinya kiregana na rendikithia regi wandikani warimo barabaye chukuru ne irat mangabana barungamirite. Also recommends that the Ministry of Education, Teacher Service Commission, and COG to develop an intergovernmental agreement for hiring and remuneration of primary teachers. Further, the report recommends the amendment to the Basic Education Act to have the county commissioner as the county education board chair. Hiring of pre-primary teachers is a precept of the county governments, as reiterated in the judgment in the High Court ruling in the case of Nat versus the Attorney General and 4 others, 2016, that clarifies the powers of the county governments in hiring pre-primary teachers. Amwe na yayonthe kuri mendekithia yarakanjwe ithirite gitekanira kianayo na kuwa bakethira bayathia taira. We have collectively agreed to the following. Number one, the Council of Governors categorically does not agree and rejects the recommendations in entirety to the extent that they undermine the basic structure and framework of the Constitution. Number two, the Council of Governors hereby withdraws its participation from any process that seeks to legislate the recommendations contained in the report. This includes the proposed meeting called by Intergovernmental Relationship Technical Committee scheduled for 16 January 2023. Nyonto burabunyeletwe ni ngabana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga akiwata mangabana libetire baitungatira rwangiro rwa kithomo batiotethwe kinya ni thirikari nene. National government, the GOK and the Ministry of Education has never funded a single event, a single function in ECD. Everything you see in ECD today, infrastructure that has been done, teachers that have been hired, any papers that have been written, any learning materials that have been provided by the Council of Governors. Nonde kongwera kompumi chia KCSE bwetete na mbere ngoro ya ritwangirima na tandatu ya mirongo kenda barabedrite bakiota ande ngoro ya C+ ne borete ni mwarimu munene wa Karumo TTI na kubera bakedera baita ya Werigiro Flora kanyano kubera abatonyekire chikuru che Kyobundi kenda kubwithia kinya kozi rate na antu baingi bukirimitheka na kulikithia. Kaitene kanto baitete na mbere kuwerirwa mpumitie KCSE kwina ana bangi kithumba bauneki nkoro na bangi kinyau kwa moyo nontu batawa tire mpumitie guru ituminende mwarimu munene ochukuru mathomo ya Kiubundi note ya Flora Kanyua awete kwina kanya kana bawetithia na mbere mathomo yao. We have a chance for them na neto kuma mold maume maisiana sina skills ile irendekana thini wa our Kenyan society today. Na joke ni mere nuwa wambiririe kuma craft diploma warikia diploma uka advance to a degree and proceed to the highest level of education through kogonwa tuge au kete Karumo nituramuva the basics foundation avoteru ku advance athie ginya to the university level wakoria ngenda gukinya mathomo rimake. Kanyua wete kosi cia Kiubundi ciena maunia maingi na ya mega nkurukie kosi ingi ya kiromba na baba te akwe moyo. Wega wa kosi cia TVET ni hands-on koguo ni tuvesaga mwana skills such that ne auma sukuru athie nginya andike he becomes an employer tondu once arugora tatuge ni mwana tuthomithitia ekite electrical and electronics ucio ni mwana wina wiring concepts koguo no avote kuandika andu wengi na engi
meaning once twamuva the skill ni avotaga riu gutwika independent, unlike maybe a theoretical course. Nguruki witiba kuibangania kenda kwanira mutalene yumweru ya CBC. Tondu ni turona riu thaino the education system has changed, ni turevariria as TVET institutions riu turavesana CBET courses in preparation of CBC. Nikio nirauga previously twetaga course taru ya diploma in the CBET, we are calling it level 6. That means netura prepare aria marauka riu from the CBC magitukorereria riu makoretwe prepared, tondu already that is what we are implementing. Kuma last September krathi kira twacokirie in September acio onthe mareka CBET courses, and this is too much on the hands-on. Netura ensure that most of the training ira take place in the workshops nigo mwana akorwe aina that skill concept. Na nontu bwetumike batire mwene miteni na mwerekerio cukuru St Dorothy School Masimo Nteretia Mekindori na rombete thirikari utetheria kinya cukuru tia mtu kiumba kuibangania nontu bwa CBC akiwa imwe no iremerwe. Batu tu tayari CBC tu tayari na itokomea kwina challenges nyingi mono, lakini tu tayari kabisa ni ntu bwa face challenges hiyo. Kira tumba kuria ne ati thirikari ikiga intobire kugane ntu bwa gutetheria CBC bakorerwa ni cukuru cia private nontu kinyana baba private no ana bathirikari na we private imwe ciumba kwethera cie na challenges nyingi mono nontu bwa kuona intobio on the birabi kwendekane nontu bwa CBC. Na batungeria bakithomo Ntere barombete aciari kureka kweyana ngwika itakaraba bati kwethira bae cukuru bakio ntu bibo kucia kithomo na nyuma bunene. Some learners drop out of school and they end up working either loiter in the town, work as casual laborers. Others work also in Mira farm, which becomes a source of livelihood for some of the family. Mono riria ana ba engage in economic activities teka kwithira kwibuja mono kinya baituga kana baewe nguginja ciao, lakini ndende ni karenji aciari nyathoka mwana nguginja mweka nyombe kwenderia kithomo kiawe kendomba gutwika muntu gutegemerwa nyumene. The issue of early pregnancy of girls is also another problem which need to be addressed. Learners, some of them indulge in drugs, could be Mira and other things. We need to address this issue so that our learners will not drop out of school. In the case of early marriage can also, the menace of early marriage can also be reduced. Bareti yegitara graduation PP2 St Dorothy na misa yokenera mpumi nje ase KCP mwaka muthiru na araba atongerete mirione ya Pakistan. Ana 44 wetite good national schools na bau bange bayukua extra county schools ire anjeka kabisa. Wow. Tukale yabona aru tuichokeria murungu nkatho na kinya guchokeria aciari nkatho na arimu na kinyana bongwa na ntuba kuthithia bubwega. Kiripotera Weru TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika. Nagana kone ati mukarigete wa kiama kia wakili Rotero Mount Kenya wakili Joel Mutumaburia na maneti boka na migambo ya Rais Ruto ya kuga mawakili bakudha baitumira wanende unkumana kotini kuruki kamibango yakie kithirikari. Joel norete Rais Ruto edire akirita okujibokona niya agambidania nende bakudha bayonkuma kende bedira bakiuka kinyata gari ya kiwatho kaitani ukau. Joel nedirite kinyila kiate weate kuregana kwedira kwena bo unkumania ende batere kwedira baikamata omwe na umwana baraba kwedira bakidugana irwa kire gukia sniper norete kwedira kwena ukiri na antu bedira bakaya kanyaro anyura ndikeri kenda kubwedia chonkoni kote na gituma muduri muri oki na Nteto ikinya Ingana wakili Mutumaburia urakinya no mukarigiti bakiamaka wakili ndere Mount Kenya augete ne kimako mono kona mutongero mugongo agitonyera rwangiro koti akiwa ntupopo ipo kutuma baja mawakili bakamaka atuna wokinya amwe matho ja koti jatika kwathikirwa. Of course tutukugwirirwa president ambiria ku attack the judiciary nonto from that perspective kakuga gakonda kuonania jeka orders rachi against thirikari itibatere kwa obeyed nonto uka imagine scenario area nande batu temo wakili turita kotini ku represent clients tubarombera orders ira bagatumira gukari interest yawe redro imyunda yawe igitagwa kana into byao bikijukagwa kana kwe mtu kwenda kuchuna onge munda then ukaewa order miario ni tumite kwethwa kwena kumaka kiri both
mawakili kiri nyakari nuntu if everyone decides not to obey orders in this country kana twinde tuga tute obey orders iri kuma kotini together tukiuga na ndeni ndigurite ya governable nuntu order ira cheja implemented the police officers bonde ya antopatrikari na ndaba yauga nabo nuntu president naraugire tute obey orders tutumba kubukaria kana ku implement order chenu. So it is important as the head of state na career na kuraidheria that the rule of law is observed na rule of law iriamberia na kuomba kuobey the court orders that are issued. Amna popo awitokeja kutha kujebureo ate kwina gambithania pakugia ngukumo. Of course batura nuntu corruption ni kwirwerio itumba kwirwerio in the public domain etio. So kethoerio Judicial Service Commission inyoba jukumu kuhakikisha na taba ku address kurita egireu all these other issues chege corruption in the judiciary iche address to rebatere kuna process ku present evidence na kuna kitengo kira kiumba nya kumenya nkuru kira kia NIS ibachunguze ara kuna magistrate na ito condemn ikaja kuna magistrate ukurea hongo kana judge ukuewa hongo ito kuba condemn na ito kuga nuntu ibo bakedwa bethukia mtu kuona haki indi bathingatiro na sheria na urebate. Amana popo akaria mandrasi na ipa augito chonkoni bwathira ikethwa gikirigaro muno keja kuthwa gikyo kemenya siasa na keja kwithirwa in one way or another nututaka investigation irathira ikeja kwithirwa mantu jaja kethirwa jo umenye na siasa ito kukondemn nyajo nuntu everyone has a freedom of speech. The fact that uninkwari ande wakili na nkeja na maoni jakwa terigira kwe mtu batere kwethwa akimaka ikuigwa kwe gintu nkuga kiomba kumudhulumu nuntu tubatere kwe wakanya ga ku voice opinions everyone iredro blogger iredro wakili iredro mwana siasa iredro mukari kana bara Twitter public kana raia no monko mtu onde igwe sauti yao ne kuigeka na ekaigeka in any way ra kuigwa na ku address akiwa mtu akeja kuthura ni miaria ungi abwiri gwita kotini kumuthitanga. You can take a step gwita no gaikia mtu kotini either for a defamation ukeja kwithirwa kwe mtu kuigwa mbuga kira ugite ke kuthulumu utubatere kurukia sheria njarene chaku ubatere gwita kotini no ka address mantu jau through a proper court process. Kira kitu kuromba is the will of God ithike na mwana ujo ne haki na tukare tukimploaga kwithirwa kuna justice for sniper na justice ire kaumania na uchunguzi bothithwa bobwega so to a patient twinde tugenda uchunguzi bogewa unto bogewa na bubo athuka mwana ora ationa haki. Muthuri Murioki Oro TV Putini Jokangangi. Right, na nikumira Nteto nende tukutha tukiona kanya kakunoka indi nchokerete na Nteto ingi. Ukipata baridi nunua mabate, ukitaka usingizi nunua mabate. Ni Rhino, ni Rhino, ni Rhino mama, mabate. Ni Rhino mama. Ukitaka kununua mabati chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino, mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Here comes the grand event of Africa, Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. Perfect.
And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. Tukugwata ogeni Greenwood City Mero aria kugeta shopping na mwanya kuria bithongi na gukena gugweterete tonya nthigurune mantu ja kinande jamaririte o aja nkorone Meru thioronka ogiciona iranduka cietu cia kinande brand cije kena Kenya na nthigurune na cia mwanya kienda gutigira gutikio urenda waga kuma fashion na mekire gweta intobia stima intobia nyomba na bia kwithongomia bibionthe ukabio na nto amwe tonya wone hoteli na mikawe mwanya withurire kirio kwenda kuma irio bya giontwira na bya kinande birio gakenera mikawa yetu emwanya mono tonya ja wone michetho emwanya ire kabuchancha murabwinthe ana na ntuba banene Greenwood City Meru timola ke ni mwagoja shopping ina mwanya ikeno na nkanye mwanya inyagwo kenda ija wone no tikororirwe ne ndiunge kweta Greenwood City Meru Greenwood City Meru aja nio kagita shopping na uriunge mall ina mwanya turiungira na arua na utirira Oi, tutu Oi, maso sopa, tatugwesira ya noko makaugo. Valeria ngora na Joy Max mwivoko. Wow, mona Joy Max mwivoko ngakena. Gakirite gakithei nigakuruga manda. Na bei shosh. Bei ya shosh. Bei ya shosh. Mokaga woguo. Joy Max mwivoko kuma Joy Millers Limited ni mutujo mwagiru jo magurija tikuinyiria mubuko jwaku ni gikeno kianja na juri na mawega kathetindo Joy Max mwivoko tukenera turi amwe. A perfect family is not always what it seems. Hapa hakuna mtu anaweza kunificha kitu. When a father's past is revealed after his death, leaving his empire in the hands of his wife, son, daughter, and I'm here to mourn my husband. His other wife. Ambazula. Usijaribu. Uniwezi mimi. Who will get the castle? You have rattled the snake. The war of succession is on. Inca Siri starts October 9. Only on Maisha Magic Plus channel 163 on DSTV, GoTV channel 3. Karibu customer, karibu Fredo. Sawa Kabisa kabisa mama. Kuna marinda kweli? Ah, tuna marinda ama ingie mdomo jude. Oneka kama marinda. Tuna marinda ama ingie. Kabisa kabisa. Na watara kwa Weru. Karibu sana. Karibu. Ni kagita kathigonku kagita gakuringa luku safi tukugwate ogeni aja ndukene yangu ya Pred Fashions maua turi na nguo mina mekathi biondo na iratu bia ekorona twana kuma nthigurune cia Turkey, India, Dubai, Vietnam, Hong Kong na kinya New York na nthiguru ingi cia ome. Keresimasi digonko nkomenya kuya ndobako ulia aina tomba kugura nguo match. Karibu sana aja uzo kwa Pred Fashion maua umba kuduro kigurira nguo especially baba na mambura tathai kwena bangino ndaka na ago gakira nguo embe mwana kwigwa bothoku karibu aja uzo Pred Fashion maua turi maua Kasiongo akwena nyumbani chemist Mugaruna Jackmat Electronics na Shekina Hotel kugwata Nteto nkuruki turiongere kana turingire thimo kurukira 0701 313 254 kana 0741 776 655. No tujokerani ati nende ana banaibono krete anini kuyira nyumba ya mogorobo kirero renturene ya mukiriti mao na nyumba nende redirete ta monki na kwe yonde buru wakaribanture nende barabata menya kaumo kamonki kongo imbiyo ne bakromba mu kurunti wakwe wotedio bedirete bakimena kia kinyadirikare ya county ni wagi bongare akori monki ndene ya town Kelvin Kimadi na kulikibia.
Donge. Yo baba. Yo hizo murungu ngoma kwendete kukuija kwa nyande amurengura. Iki ao nankatho kiri murungu nyuma ya twana tuna kuonokera cia lela mukuri timo nyuma ya nyumba moku wata mwaki na kuya yonthe buru muthenya weoro na aria mwekurunje yati ukene buru kumania ntamera mwanki uyu tietentere yu manja butona ndene mukuri akwena secondary Kithoro itawa Timao secondary school mixed tukurigara mono nonto manto jaraje tweja kuona gintu kia mwendo jotha kenda tuteretekia akariba Timao mukanjeje kutegintu kiratigwa ku kwa ngino munene njaya athira yonthe kinyage kingi ni Timao Riverside kijiji ya Riverside karibu na Timao Secondary ambapo kuna mama amechomekewa na nyumba muda wa saa 9 mama munene tumeokoa watoto 4 lakini nyumba yote imechomeka aturiba mwekuru yu uriyo twana tubara batamenya buruka umokongwa kamwanki bauriche buru mwekuru yu tetherwa na inya munona kiao ni untu atio kene kumane na ithithia re buru retabangiri. Kwa hivyo nataka kusema sisi tumeachwa na vila kitu, sasa hapa tunataka mambo na usaidizi. Kwa hivyo serikali yetu sasa ijue tunataka usaidizi kutoka kwao. Tumepata OCS alikuwa hapa, deputy OCS alikuwa hapa, hata DO amekuwa hapa, chief amekuwa hapa, assistant chief amekuwa hapa na wameona vile kumeendelea. Na wamesema tuachwe sisi watu kama watu wa kijiji tujue ni nini tutafanya. Lagu kienye naweza kumwambia watu wa kijiji, huyu mama anataka usaidizi. Sahi ana manguo, sahi ana kitu ya kukula, sahi ana mahali pa kukaa. Na kama sisi ni watu wa kijiji tunastahili tumusaidie. Na Timao rimushiyo munene bure burudhirikari ya kaunti ya Meru runguru ngavana Faith Kawira Mwangaza ntere yito nangari kinyemwe kuoria monki umanenerere ntere ikuthamirwa ntere cia mutindwa na arema karika ya uburu yati utema ntame ntere yati kone utethio buru kwa kaita thai na ni untutethio buka ibwa kuoria monki yoboromire kaunti ne muturi la ikipya kilomita kathomba kuma tauni ne Timao akiringanisha kuthithia barabara tauni ne yirungura mbunge wa Bore Mugambiri ndikiriwa mona aturi na kainya koburu na Weru nene ibeti tena mbere buru kumeneria thirikari ya Kawira ni untuboti ira mushiyo buru kwa kaita thayo tuweze kuokolewa. Tumeweza kusaidika na lori ambayo ilikuwa inatengeneza barabara pale ambayo imekuja but imepata moto tayari imechoma kila kitu. Kuna mtu anaitwa governor na tuna mtu anaitwa senator, tuna women rep wakibie upande huu wetu wa Timao wakuje wajue tutashikana namna gani tusaidia huyu mama. Weru TV kumaburi mbita wake uvi kimadhi. Right, na ngina kwenye ati gavana wa county ya Embu Cecily Mbarire na ndikite ngoma ndaitari bangi bakaitaga kainyo short term contract basis nyuma ya mandagitari kwitha bagita mugomo tukuba ukirerwa itha thita gutigira chibitari ni kwithire ikine kanero tunga tata withire MC wa county ibendekiriti mandagitari bari mugomo kubutwa na bangi kwandiko bakine kanera ngira kano ya county ya Kirinyaga. Vuva ya marigitari a thibitari cionthe cia mwingi kwigamiro yao nthi muthenya wa umuthi riu gavana wa kaunti ya Embu niwe Cecily Mbarire ni wosete ikinyo ria kwandika marigitari engi na kandarathi nguvi ino arauga niguo gutigirira ati mautungata ngurani ma thibitari ino cia mwingi ati ni marathi na mbere tuyasariu medical kana mandagitari aria matarai mawira ri na kunja mandagitari 15 twareta 15 huko level 4 level 5 hospital twasoka twavira atandatu facilities yetu level 4 facilities Runyenje Ishiara Siakago Kiretire na Kianjokoma koguo tayari maikuo na wira nurathie na mbere guku akiugaga ati marigitari aria mandikitwe na kandarathi matiagirirwo gukorwa makithi mugomo kwa uguo macoke wira na wakorwo ti uguo ni magukorwa makirugamwa wira twera mandagitari on the mine on contract ara twandikite on contract macoke wira tondu as long as my on contract matiagirwo kuthie strike na turamauria aria mangikorwa mathiete masoke mbere ya tuosa disciplinary action kwio
Wanamuti mundu wagirirwe ni kugoma according to the labor law. Ndagirirwe ni kugoma akirivagwa na timucerithirie musara na mbia iria agirwe ni gukorwo akirivirwa mambangi kana ndwe cionthe ni irarivwa. Undu uria ugwatitwe mbaru ni ambunge ya kaunti ya Embu aria makorwa agutara ngavana gukorwa akiandika marigitari engi wakorwa aya 97 timakorwa magicoka wira. Ndagitari ni merwe andu ni athomu muno riu twina ndagitari engi muno gukunja marenda wira. Kugu ni mabatie kugitira wira wao na mamenye ati akwa ni musara obatie ko negotiate musara ukirutaga wira tio o negotiate musara winja ya kurutagira wira uvoro wako negotiate ngavana temuregu no inge baria Kirinyaga bana is a living example mathiere makerete okondi onthe makithi na riu umuthi gutie thibitari mbegate ya Kirinyaga kugua neno aguo marega gwiciria wega riu kwe bandu bagakinya tuwe kindi yetheru na etari yetheru ka vindi meruka hawa daktari wakitaka kurudi kwa kazi we advertise the vacancies that have been left for the 97 doctors, so that is how we may have new recruitment for new doctors. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbetawarita Mwaniki wa Musiri. Mukarigite wankiama nyamitaki mathimu njirene kathite CS mithikalinture ni onto ubogo keria kimira mwaka mthiruna gukinenkira kinya kigena kwagiriria urimi bwa kimira kia mona bomu njirene orite CS lenture atigire Mira Research Institute ni kwithira kimira ya kenda guchira ntaino mathina ya Mira na kwithukirwa kinya kwa mirimo akire kinya thina ya ruhi hithire kithange kairwa kenda thoko itikithire chikia ya thina Anthony kathinyana kutwa Nteto hii Mwekariri gitwa kiama kendia bamera kumanya mbene takio nyamita kimathi monjori liune kathito waziri wa urimi mithikalinture nontu bwangu gimbega ila rutite mwaka muthiru ya gukire kimera giki ile gutigira kigina kia milioni 130 nigigutengwa kiri kigina kine kia thirikari mbesa ile jerekerwe kiri miradi ile yakuamite tawaki bwathoko jamira tena waziri na umbite ndene mwaka yu utochokeria Mira tueta Mira allocation ki national budget na tomba kuona milioni 130 na milioni 130 uchaomba hukumwa ki Mira ndira yariri okuwa maguma 2020 kwa guma 2020 niyo yambiriria hukira na Mira ndi unebangiri kuyura idaritio na twambiririo kuritira thoko yonte ngui embere ithoko elare na yaire thoko emuringene na thoko yingi ndogo ya thoko kimongoro twambie kwiritira nontu bwa kuhakikisha Mira yetu itumigwithia na njira yotheru burabuonde bumbika na kere mwaka ojwangiri jere ja 24 monjuri na ulte waziri Linture kongera kainya kile gotigera sukuru ya kuthithira usonkondi bwa Mira ile thiretwe mbangane kwa kita kanene leune gwakwa na kwambira kuruta ngugi sukuru ile monjuri kugerenda milioni 600 Wambere na bwe tomi kabisa mwaka 2023 iturari na challenge nene muno ya Mira kore wa pest na itukomenya twende Mira ira ataki muno ipest ni Mira mbaine etiwirawa mbaine teka romboleo no wo so kana teka ro fertilizer hato kuwa target yetu na focus yetu dai na already tuina communication na waziri na ito ya nitemanto yake in directorate na pia ito shete manto ya na MP vetu ni ati institution ira ya planning ya Mira Research Institute ewe kipao mbele na nonto da hii bahati tu taxpayer toriwa bila bikwenda kaitobia kidogo muno milioni 600 kithaka itoyanire kenda tomba kuambiriria kuelezwa ni ataalamu injira ile kutumba wiki ngazio na pesa yiko ya kuthukangia Mira monjori yakiuga skuru ino igatetheria nene kuthiria mathina maingi malama kumera muno kiri thoko janja itwethirite twina challenge nene muno ki muno thoko ira njaru ira tumbito tonya itongere tu thoko ya Israel itokomenya exporter baba ingi ibagwatiri mirio Israel na Mira Research Institute yeye ikaomba tutethia tumbe kuona njira cio theru ira tumba upaki na cio Mira yetu kenda yombo comply na requirements cia thoko yonto ya Israel
na tuiwateletie research institute yu tukaomba utonya thoko na iraingi na kinya bira twa laumia irwa kuingirwa thoko yonto Ulaya tomba kwalilia ni hata tomba weta ita safari utokomba uchoka thoko na ira mwikali tojwa nyamita na thithina mbere na kuria bunge muno baraba Meru kugwata mbaru muradio jo amana gutigera kigina kia mera kire budget ya mwaka wa 2024 na 2025 ni kuongelwa na nonto minister no yetu katu mwira ringe already aina request aina proposal cia kuma kalro utevinge vitiere ikuwatanira na MP to allocate milioni 600 ikwendeka kenda twithira twina Mira Research Institute tukuri MP betu batongere twirindikire kinyawe aitula kwawe buri katwire rindikire we chairman wa MP ba katu target kwithira twina 10 bilioni imwe ndene budget ya 2024-2025 10 bilioni imwe na pia tumbe kuona supplementary mweno ogu okagita gaka monjore lugha thina wa gibaro jirwa kwigana kirore mibwa Mira ni thina nene mpaka thaino na kuno bataru bwa thirikari nene kulaithire thina ino kire mwaka oju wa 2024 wayele virato kwenda muno ni roi barabara ofisi neyi iba twenje boho simoti ya project cha Mira lakini twekia maituonete ati roi rora romboho ruteo tutethia kiriore mibwa Mira vira twerete waziri ne ati batwe turi antu ba Mira na muno area yembe na Tiania East itwalelwe specifically nonto bwa roi rwa water pans na earth dams roi rwa rombo tutethia roi rora kugura nonto kururite otokaomba guthitwa itwavestite roi rwa kwana rwa tucukuma mieri ingi twina twiginya mweri yo nayo twambiriria kura ringi tuketha twavestite roi rombo tu sustainira kurima Mira kenda tombo compete na barabange tugumania bothokone muno antu ba Ethiopia kwina issue nene muno nonto Ethiopia tutigomba compete abo production yetu irinde muno na pia ati tutigomba kwitha twina mauri yamwe throughout mwaka kuma muji muneno Nairobi mbeta Antony rangi wa Kathinya. Alright, ana nikumira kinde tunende ya Anthony Kathinya tukutha tuyegera gatanta kinde tuchetonde bwana ontuba kutirota nete na oniende ona chekinya thaithatu anusu tukutha tukutana nontu bwande to cheru thitha tumoneto madithia au kare Purity Richard na Nteto PHINEAS IMAANA.